Ikaze kuri ukurikiye John B TV mu mwanya turagushimira wowe wakurikiye subscribe kandi ukaba warakoze na share, nawe turakora subscribe mu mwanya turagira ngo twibutse ko ari wo mwanya wo kubakora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho kandi gatanu kuri gatanu. Reka amakuru yacu tuyahe hano. Perezida Kagame yageze muri Cuba aho yitabiriye inama y'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Kuri uyu wa gatanu tariki 15/2023 Perezida Kagame yageze i Havana muri Cuba aho yitabiriye inama y'iminsi ibiri y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bihuriye mu itsinda rya G77 rigizwe n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere n'Ubushinwa. Amakuru yatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu avuga ko iyi nama izamara iminsi ibiri aho itangira kuri uyu wa gatanu. Ihuriro rya G77 rifite intego zo guharanira inyungu z'ubukungu na politike mu bihugu binyamuryango, kandi rifite intego yo kumvikanisha ijwi ry'ibihugu birigize mu muryango w'abibumbye. Rikaba ryaratangiye mu mwaka w'1964. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Cuba Bruno Rodriguez aherutse gutangaza ko iyi nama ari ngombwa mu gihe cy'ibibazo by'ingeri zitandukanye byugarije isi. Inama iritabirwa n'abakuru b'ibihugu batandukanye nk'ubwa Bolivia, Lucy Alice wa Asili Lanka, Ranil Wickremesinghe wa Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi wa Laos, Tongolans Suarite wa Guinea Equatoria, Obiang Nguema na Minisitiri w'intebe wa Saint Vincent na Grenadines Raphaël Confesseur nk'uko babyemeje. Kuva muri Mutarama uyu mwaka, Cuba yatangiye kuyobora by'agateganyo Groupe of G77 n'Ubushinwa ku nshuro ya mbere yiyemeza guteza imbere inyungu rusange z'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Rero aya ni amakuru tuba tubafite muri umwanya, kuri subscribe kugira ngo ubone n'andi